شمع جمعه چراغ تابان تلویزیون آسیا محمودخان احراری فرصت این همه فرا رسید. درود بیننده عزیز و ارجمند، درود به اونایی که از هر گوشه و کنار ما را از یک نقطه تماشا میکنید از افیری تلویزیون آسیا. بینندگان عالی قدر، همان نفرانی که چشمتان سوی ما است، ما از تماشای شما خیلی و خیلی خوشنود هستیم و ما در تردد و تلاش پیشنهادی نشر نوبتی برنامه چراغ تابان هستیم. باید هم قید کنم که برنامه امروز امون هم خالی از مهمان نیست. امروز در مهمانی ما سرداربگ سالیف. السلام علیکم. السلام علیکم. امروز نگفتیم که مثلا سراینده شناخته، چهره شناخته، یک چهره معمول و مشهور عادی کرده سرداربگ سالیف. تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید. درود شما، سلام شما به بینندگان ما. السلام علیکم بینندگان گرامی، همشهریان عزیز. من خیلی خوشحال هستم که مرا به چنین برنامه بسیار هم جالب دعوت کردند. تشکر، منتداری خود را بیان میکنم. سپاس. از اومدن شما ما هم خرسند. من باید هم بگویم که برنامه ما با تشبس و با دستگیری به واسطه مرکزی خصوصی دندانپزشکی صدف روی کار آمده ایستاده است و الکی اشتباه نکنم نشر پنجم ششمش رو الکی ما توانستیم که منظوری عامه نماییم. عموما تا به امروز مبادا کارتون فرآمده است به کلینیک صدف؟ بله، بسیار یک کلینیکی چی گویم زمانوی خدمت رسانی ها درجه عالی، معامله ای که با مزاجان میکنن خیلی درجه عالی است. این از آن دلالت میدهد که خود راهبری این کلینیک صدف انسانی خوب هستند. انسانی یک چی گویم یک انسانی هستند که مکمل هستند در جاده صنعت هم در جاده طب. خیلی یک شهرتیار و نامی هستند. این کس هم باشند نعیم جان تودایف. ما با شما صحبت میکنیم، گوییم موضوعات خیلی زیاد هستند، سوالها خیلی زیاد هستند و یکی از آن موضوعی اکتوالی الان نوارش منظوری عامه گرده ایستاده است. من بدون تعجب گفته میتونم که اشتراک شما از نام تاجیکستان این خود غالبیت است. На прослушиваниях он удивил судей уникальным народным исполнением. История Сардора Солиева на ваших экранах. Вообще я всегда очень уважаю народное творчество, тем более когда молодые ребята обладают таким талантом играть на своих национальных инструментах, поддерживать свою культуру. Это зацепило членов жюри, поэтому он здесь, в полуфинале. Будем надеяться, что он может нас еще удивить. Я держал участие в проекте втайне от близких. Хотел, чтобы они увидели меня уже по телевизору. После эфира мои родители позвонили, чтобы поздравить. Они были удивлены и очень рады за меня. На прослушивании я пел и играл на танбуре, так как того требовала сама песня. На полуфинале я хочу показать другой образ и сольное выступление. В прошлый раз я исполнил композицию в стиле шашмакома, а в полуфинале я буду петь в бухарском стиле мавриги. У многих народных эстрадных артистов есть свой стиль и образ. Я хочу выступить со своим стилем. Мой сценический пиджак вручную сшила для меня моя любимая жена. В выходные дни, когда у меня нет мероприятий, я со своими сыновьями объявляю мужской день. В этот день мы стараемся угодить женской половине нашей семьи и готовим вкусную еду. Я живу и душу искусством и надеюсь, что и мои дети пойдут по моим стопам. Конечно, у всех есть мечта, и у меня тоже. Некоторые хотят машину, кто-то квартиру, а я хочу, чтобы меня узнал и услышал весь мир. После того, как я стану знаменитым, и машина появится, и квартира. Приветствую всех участников проекта Central Asia's Got Talent.
Мы очень рады, что Сардорбек Сулиев стал полуфиналистом шоу и хотим пожелать ему удачи. Таджикистан, вперед! Пожелания моих коллег вдохновляют меня на успех. Я очень рад, спасибо. Это большая ответственность, потому что я представляю национальное искусство своей страны. Он обещает проявить всю красоту своей национальной культуры и показать все свои возможности в одном выступлении. Встречайте, Сардор Салеев. چشمانم گریان جان تو را رنجاندم ناامید کردم گناهم گذر جانانم رنجیده ای از من گناه چی دیده ای گویا سرم بریده ای از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای خمارک من بشین کنارک من هی گلزارک من شیرین یارک من ها شیرین یارک من تو زلفانی سیاه میکنی گل مرا مجنون و شیدا میکنی گل نمیترسی زی فردای قیامت نمیترسی زی فردای قیامت که میسوزم تماشا میکنی گل که میسوزم تماشا میکنی گل گلی من های گلی من های گلی من گلی من های گلی من های گلی من در شهری بخارا منزلی من در شهری خوجند است منزلی من ایوان هم میبینم رویت گل بیسازم حلقه هر دو دستی خود را با گردی قامتی بی جویش گل ناز گلی من دختری باباش گلی من دختری بیبیش گلی من دختری ننش گلی من دختری ددش گلی من ناز گلی من نازنین دل بر خوش دلی من ناز کرش من دیلم شد کشمکش من دیلم شد کشمکش من دیلم وای 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 خب چی شما رو یک بار وادار ساخت؟ خیلی اینم یک چی گوییم معرفی وطنی عزیز معرفی نمودن ملت خود صنعت ملی در شبکه‌های اجتماعی دیده می رفتیم مثال تالنت شو از اونی یورونیوز هست و امریکای و دیگر دولت های ترقی کرده از آن جمله آسیای مرکزی هم دارد خیلی گفتم یک برآمد میکنیم و لازم نیست که ما سزاواری جایی یا اول یا دویم یا سوم این مقصد با این آزمون برآمدن یک جایی معین را اشغال کردن نه معرفی کردن صنعت ملی خود را خب از اشتراک خودتون تا چند اندازه قناعتمند گردیدید؟ البته هر یک سراینده پیش از یک صحنه کلام برآمدن آمادگی جدی میبینه و در همون صحنه برآمد میکنه در مشقگاه یعنی در
ҳамон синфе ки ягон ҳуҷрае ки шумо омодагӣ мебинед дар он ҷо агар 120% иҷро баланс диҳад дар саҳна ин чизе намебинед. шумо агар соҳиб касб бошидам, соҳиб маълумот бошидам, саҳна ин ҷои муқаддас аст. Саҳна бояд ки чӣ гӯям таъсири худаше расонда тонад. Агар ки ҳаяҷон ки зер накард, агар ки сароянда ё навозанда умуман гирем санъаткор ба ҳаяҷон наафтад, он чиз маҳсули чӣ гӯям як ҷавоби дуруст наметиҳад. Самараи хуб наметиҳад. хай баромад кардем, лекин ман на он қадар аз баромади худ қонеъ гаштам. Чунки пас аз баромад ҳар як сароянда ё навозанда ба телефони худ навори майда-якак мегирад барои санҷиданӣ, барои баромади худаш дидан. хай пас аз баромад ман дидам хатогиҳо буд, камбудиҳо буд ки ин камбудиҳое ки ислоҳшаванда аст. албатта аз он тараф ҳам камбудиҳо буд ки моя намондан мо ҳамроҳи навозандаҳо баромад кунем. танҳо бо мусиқӣ. баъд боз як аз тарафи ҳакамон ҳамин чиза ҳамин гапа гуфта гузаштанд ки хуб мешуд ки дар саҳна вақте ки шумо баромад мекунед, дар саҳна хуб мешуд раққосаҳо бошанду навозандаҳо бошанду шумоя ҳамроҳӣ кунанд. пеш аз ин озмун ман гуфта будам, рафиқои азиз, ин суруд суруди мавлигӣ аст. ин суруд бояд раққосаҳо рақс кунанд, навозандаҳо ҳамроҳӣ кунанд. лекин ин чизро онҳо рад карданд. вақте ки ман дар саҳна танҳо бо мусиқӣ месароидам, аллакай гуфтанд ки ҳамин чизро шумо инобат ба нагирифтед. инам як тактикаи аввалан ин пешниҳодро худашон рад карданд. баъдан худашон боз дар рафти озмун дар назди мухлисон ҳамин гап шуд. шумо гуфтед онҷо ки ман ку пешниҳод карда будам. Не, ин чиза гуфтан лозим набуд, ман нагуфтам. ҳамчун эҳтиромашон сухани худашонро рӯяшон ба назадем. хуб, чанд вақт овора шудед? умуман чанд муддат вақти шуморо гирифт ҳамин гӯем озмун? ин озмун як тақрибан 5-6 моҳ доми худаш гирифт. як даври аввал шуда мегузарад, пас аз 1.5 ё 2 моҳ даври дуюм мегузарад, баъд аз 1 моҳ ё 2 моҳ даври сеюм мегузарад. ҳамин хел буд. бояд ин вақти худаша, вақти муайяни худаша дорад. ин дигар кор ба дода шуда наметавонед. бале, яъне як чиз ба дода шудедми, бояд шумо бо ҳамун роҳ гардеду ҳамуна то охир анҷом расонида, пас аз вай кори дигар. хуб, ба нақшаҳои маъракаҳо халал мерасонданд? бале, халал мерасонданд. кори шумо фақат илтимос кардан ба соҳибони маърака? ман ҳам соҳибони маъракаро илтимос мекардам, ҳам ин организатсия ман занг мезадам. баъзе ҳолатҳо шуд ки ман ана ҳамон календара навистарой кардам ки ана ҳамин рӯзҳоро нагиред, ман маърака дорам. онҳо ба инобат мегиранд? инобат баъзе ҳолатда мегиранд. лекин як чизи дигар ки инобат бигирифтагишон қадри инсон дар ҳама миллат, дар ҳама ҷо боло аст. дастгириам карданд. ман вақте ки даври дуюм буд, маърака доштам, билети
бозгашти ман барвақттар гирифта дод. ها یعنی که چیپته از حسابی бале Озмун. аз ҳисоби худошон. بغیر از این خرجی مالیوی از طرف خودتون هم بود؟ бале ҳаст мешавад. ягон нафар бепул роҳ ба намебурад. آها. мешавад. زیاد بودن خرجای خیر. با چی خلاص آمدید؟ بعد اشتراک صنعتکار هنرمند باید هم اشتراک کند یا ҳар як санъаткор дар дил орзуи худро дорад. манам бисёри ҳамин консертҳошоро тамошо мекардам. ба худ як орзу кардам ки кани манам ҳамин саҳнаи каломро як баромад кунам. хай шукри худо фаришта омин кардааст. рафтем. бо анкете вақте пур кардан унҷо нависта буд ки видеонаворе ки тариқи зинда сароида бошад. ҳамуно бояд мо мегузоштем ҷои вақти анкета пур кардан. ман ҳамон ҳолат видеои зинда сароидагим набуд. фақат дастам клип буд. хай гуфтам таваккал ба худо гуфтам клипа монем агар ҳам клипам овози худам ку фонограммаам ки бошад овози худам. хай ҳамон гузашт. хай рафтем инҷа хай суммаи калонам мондаги будам. мақсад суммаи калон ба набуд. мақсад ҳамин давлати худомоя, санъати милли худомоя боло бардошта миллати тоҷик чӣ санъат дорад як бор дигар нишон додам. ман мақсадам ба расидам. ман ба гуфти русо куди неважно. مهم نیست муҳим нест. Олибия. маблағе ки чанд 270,000 сомон мондагишон ман ба муҳим набуд. ман ба муҳимаш баромади хуб кардан, хуб тоза сароидан буд. бинед одатан аксар нафарон баъди иштирок дар чунин озмунҳо шӯҳратёр мегарданд, яъне ба мардум муаррифӣ мешаванд. аммо кам мебинем нафароне ки машҳур бошанд, чеҳраи шинохта бошанду баъд рафта иштирок кунанд. шумо муаррифӣ ҳастед дар вилоят? хай дар ҳар хел ин чиз. ман пеш аз ин озмун баромадан дигар ҷоҳоям баромад кардаги будам. озарбойҷону амрикою хай будан дар онҷо. шахсиятҳои номиам будан. лекин на ҳама вақт омад сӯи онҳо мераду ҳар хел ҳолат. барои чи аксар вақт ҳамин чеҳраҳои шинохта аз иштирок дар чунин озмунҳо худдорӣ мекунанд? аз нагирифтани ҷой ё аз маҳрум шудан аз ҷои аввал шарм мекунанд? ин озмун ҳамин хел чиз аст ки ё номӣ мекунад ё беном мекунад. ман дар ҳамон интервюҳое ки дар ҳамон организатсия ҳамин озмун бисёр савол ҷавоб мекардам. ман дар ҳамон ҷоям гуфтага ҳастам. ман маблағи шумо лозим нест. ман ба иштирок дар ҳамин озмун лозим асту то финала ман бояд равам. ман финал ба баромад кунам. ман мегузарам ё намегузарам ин барои ман муҳим нест. муҳим он аст ки аммо кнопки сурхро шумо зер накунед. тугмачаи сурхро пахш накунад. ҳамон золотая кнопка мегӯянд. хай ин чиз ба мо насиб накард, лекин ҳамон тугмачаи сурхашонам зер мекардам. муҳим иштироки шумо ки онҷо шумо иштирок кардед ва онҳо фаҳмиданд, дарк карданд ки ва иқрор шуданд ки дар тоҷикистон чунин шахсони боистеъдод ва ҳунармандони асир ҳастанд. барои иштирокатон ман аз номи кулли мардуми тоҷик ба шумо сипос мегӯям. маҳмудхони азиз, ман як чизро бояд қайд кунам. бояд миннатдории худамро ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии азиз
شهری عزیز رسانده باشم که در همون لحظه بسیار من دستگیری کردم. همین سایت ITV در منطقه ما اینقدر مشهور هم که نباشد ما استفاده نمیبریم. سایت قزاق‌ها است. برای خاطر همین برآمدی من، برای خاطر همین یک صنعت ملی معرفی کردن، بسیار دوستان نزدیک ما میشناختگی نمیشناختگی مخلصان، من شاید نشناسم بسیاریشون، آوازدهی کردن، آواز دادن، دستگیری نمودن، minnatdori خودم رو بیان میکنم. تشکر زیاد. саломат бошед. уман шумораш маълум ки чанд овоз ирсол кардан? از همون سایت اینستاگرام معلوم بود که просмотрها زیاد بودن. ташаккур. ба он хотире ки суҳбати мо як ранги дигар гирад, инҷо бинед клиптаронаҳои шуморо мо манзури бинандаҳо намуда истодаем. шояд баъзе аз бинандаҳои азизи мо гуфта истодаанд ки кош ҳамин таронаҳо як бо овози зиндаи Сардорбек мешунидем. аз ин хотирам биёед аз шумо тарона дархост кунем, агар зид набошед. ҳам суҳбат, ҳам тарона. خوب شده است. бинандаҳои азизу арҷуманд, аз мо дур наравед. дар барномаи Чароғи тобон Сардорбек Солиф омода ҳастанд ки ба хотири фароғати дучанди шумо таронаро бо овози зинда пешниҳод кунанд. марамат. به تو تنهایی کشیدم، دردی من بالا گرفت. به تو تنهایی کشیدم، دردی من بالا گرفت. دید رنگی من طبیب بود، در بری من جا گرفت. عجب یارم، دید رنگی من طبیب بود، در بری من جا گرفت. دوست یارم. انکن خودی همین سرود اگر با لحنی با زبان ازبکی میخواندین باشیم، indi sendek cananay, indi sendek cananay, can qaydadır o acayip yarem. ба шумо ташаккури зиёд мегӯям барои омаданатон. сипос. ва ман умед бар он мебандам ки албатта ин охирон суҳбати ману шумо нест. البته دوام دارد. ба бинандаҳое ки моро тамошо карданд аз он тарафи экран ба шумо низ сипос мегӯем ва аз номи шумо раҳмат гуфтанӣ ҳастем ба Сардорбек Солиев ки вақти қиматашонро барои мо арзонӣ доштанд ва дар суҳбатҳои оянда мо боз дуру дароз суҳбате хоҳем орост. ба шумо раҳмати калон. تشکر زیاد. یک چیز باز گفتن از خاطر برآمده است. در بسیاری موردها بعضی شخصیت ها من شما از آینه نیلگون دیدم، شما ما قلنگ نگفتی. من همون نفرانی که ما رو تماشا کردن، ما رو پیگیری کردن тавассути эфири телевизиони Азия. بله، من سلام خود را به همه شما میرسونم. همه وقت خانه آباد باشید، صحت و سلامت باشید، در خاندان شما همه وقت خرسندی باشد. سلامت باشید. رحمت. бале, чунин ҳолатҳо дар мо ҳам зиёд мешавад ва бисёр нафарон вақте ки дар кӯчаву хиёбонҳо мебинад, ман шуморо дирӯз ё
шаби гузашта аз телевизион дидам, ба шумо салом гуфтам, аммо шумо ҷавоб нагардонед. саломи мо як бор дигар ба ҳамаи онҳое ки моро тамошо карда истоданд. бинандаҳои олиқадр, ин буд барномаи чароғии тобон. умедваром мебадам ки ҳафтаи оянда ба мо муяссар мегардад ки мо боз нашри дигарашро манзури шумо гардонем ва то ҳафтаи оянда гуфтанӣ ҳастем ки аз паи худатон бошед, солим бошед, бардам бошед. То дидор.